izgleda božićno drvce? Šta je ovo? Brate, šta je ovo? Vidi, jadno moja, brate! A dobro, koga boli briga? Ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu Kopstero Memero! Prvi brate bili. Tako je, ljudi moji, opet skačemo u ovo smeće. Tako da ako želite vidjeti još, obavezno ostavite like, pretplatite se još. Ljudi moji, ako se još uvijek nisi pretplatio, nisi kliknuo ono zvonce, napravi to odmah sad. Jesi čuo ili čula? Odmah sada, videi svaki dan, osim onih dana kada me nije bilo, ej? Naš prvi meme je Marko, streamer postao milioner epizoda 5. Tako je. HCL, bankrot epizoda 13. Zašto ovo tu mora biti prvi meme? Ali okej, nije bitno. Svako radi videe na svoj način. Ja ne kužim kako to ne razumijete. Tako da ne dirajte mi HCL, je li vam jasno? Ili trebam ja zvat svog Miljenka? Miljenko, dođi ovdje. Neću. Da neću. Stolica ga cenzurirala, Evo ovo. Tako da ne dirajte moj HCL, jeste čuli? Imamo previše istih stvari. HCL je jasno. Marko, pređe Minecraft za manje od 2 sata. Minecraft youtuberi. Marko, joga! Namjerno nisam do kraja, zašto mi je pre cringe, brate mi. Ali nije manje od 2 sata. Sat vremena i 6 minuta je rekord. Tak da ono, get on my level. Koliko mi je kosa počela biti? Baš mi je, znači već mogu polako raditi ovo tu. Znači, pazi ovo. Šta ima mala? Jesi mi dobro? Aha? Jel te neko tuče, jel da te je... Ne mogu to reći. Ali prefora, znači napokon mogu... Zašto ovo pada? Ali mislim da ću pustiti još jedno mjesec ili 2. Baš želim vidjeti koliko će mi moći narast, jer mislim da mi je ovo za sad najduže. Napokon da pronašao odgovor. Hoće li Marko ikad snimiti meme review češće? Neće. Svi mimovi su smeće. Istina. Mislim, to je jedini razlog zašto ne mogu baš najčešće raditi mimove. Jer neki dan sam bio došao i pogledao sam mimove i frende moj... Nije bilo dobro! Ni malo! Tako da bio sam tužan taj dan. Hvala vam puno na tome. Žal se. Ali neki mimovi znaju biti zbilja ono kritični. Ali dobro, nećemo o tome. Idemo na sljedeći meme. Marko, neće ipak biti daily double. Molim? Double daily. Frende moj, disleksija na 100. Ja, okej. Marko, neće biti daily uopšte. Ja. Okej. Ali nije istina. Ovo je Kops mjesec i dalje, okej? Bilo je 10 dana double dailya, ako se ja ne varam, nemam pojma, ali ja ovih dana nisam mogao raditi normalno videe iz razloga što sam tražio i stan i ostali gluposti i privatne i zdravstvene i sve i svašta i baš sam se istrigerao. Doslovno sam mogao jedino live streamat i ono što sam live streamao je to. Ali svi pitaju kad će double daily, a niko ne pita Marko, kako si kad snimaš double daily? Dobro sam. Ako snimim unaprijed. Moj meme. Da li mi vjeruješ? Ja koji mislim da ću završiti u meme review. With every cell of my body. Ovo je čak i dobar meme, moram priznati. Ovo mi se sviđa. Ali ono što mi se ne sviđa je ovo. Marko, gotove su epizode sa streamerom Miljenkom. Koferi. Plaču. Ali to mi se jedino ne sviđa jer vi niste krave. 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 Ali ozbiljno, vi niste krave, okej? Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskog jezika. Knjiga koja treba Marko i Koferima. Dis da te nađem. Zašto je ovo toliko zmazano? Šta? What the hell? Čekam te da dođeš na va. Ali vratimo se na ovaj meme. Istina. I to velika istina. Jer fakat ja, što se tiče gramatike i pravopisa i općenito, ja nisam tu dobar. Ja sam i disleksičan, i disgrafičan. Ja miješam sve riječi, mislim da ta riječ nešto znači, zapravo niš ne znači. Zaboravljam apsolutno sve. Znači, ja sam baksos. Nekad kad smo pisali testove, ja nisam pisao taj test iz razloga što nisam znao što pišem. I još sljedeći dan sam morao odgovarati pred pločom. Super! Online nastava, Markov live speedruna. Ok, frende moj, to ne smijete raditi. Ja znam da ja kad streamam, da puno ljudi dođe, Marko, meni je trenutno online nastava. Ja ću gledati tebe. Ne, riješi prvo svoje stvari i onda dođe meni, ja sam nagrada. Ne, to čudno zvuči. Gledaj moje videe, moje videi su nagrada tebi. Ni to nema smisla. Znaš šta, idemo mi na drugi meme. Marko. Wow, kako si postao takav? Svaki put kada nije dobar svijet za speedrun, napravim jedan push-up. Oh my god. Tako je.
Ko je jači od mene? Niko! Osim mene samog! O ne. O ne, ne opet! Ona kada mi kaže da se nasmijem da nas mogu slikat. Ja. Yes. Ali ovo je takva istina, znači ja se ne znam slikat. Zaprati me na Instagramu da vidiš moje perfektne slike. Ne da sam se slikao jedno 550 puta i onda izabrao 600 sliku. Ali ja se ozbiljno ne znam slikat. Doslovno nemam pojma šta radim kad se slikam. Imam svaki put isti ugao. Svaki put je, evo, ovo je moje slikanje, vidi ovo. Znači nema smisla, svaki put je isto. Ali okej, znaš šta? Potrudit ću se. Izoperirat ću si facu. Molim vas, donirajte mi za operaciju. Da budem najljepši na Balkanu. Okej, ali nije bitno, idemo mi dalje. Šta je ovo? 12.09. 12.09. Od sada izbacujemo u 12. Od sada novo vrijeme. Svaki video izlazi u 10.00. Novo vrijeme! Od sada svaki video izlazi u 10.01. Računi za vodu kad dolaze istočni novčanik mog tate. Ali znaš šta je najgore? Ti računi za vodu, friend, znači šta mi se desilo? Joj! Aj, Marko na aparatima! Mislim da prije mjesec dana sam plaćao račune. Ja plaćam račune i to su ogromne svote iz razloga što su mi došle opomene. Ja sam plaćao krive račune! Ja sam plaćao račune od drugog stana gdje ja ne živim! Ja živim ovdje! Ja sam dobivao opomene jer sam plaćao druge račune, a ne ovdje gdje živim! I onda sam platio jedno 5000 kuna struje i vode. Moj život je baksuz, moj život je nesreća. Ja ne mogu dalje ovako, ima da se koknem polako. Moj život je baksuz. Kada Marko tepa svojim mačkama o streamer life-u. O srećo moja, muci, muci. Tako je, da, mačke su slatke. Osim što sam alergičan na njih. Ali ne znam jesam alergičan na njih. Još uvijek. Možda sam izrasto iz te alergije, tak da nisam više ni sam siguran. Treba mi mačka, trebam pomilovat mačku. Pa ako umrem, šta ćeš? 9-godišnjaci kad prate 7-godišnjacima. Aha, eto ti moje disleksije, frende moj. 9-godišnjaci kada prete 7-godišnjacima. Oh my god, ko smo mi zapravo gang. Ovaj gačetos misli da je cool, ali zapravo nije. Ej, norfa za luk, ja nisam so neštag, evo. Ovaj gačetos je cool. Ja sam im ko tata, ja sam evo ga, šašine, namjestiš se. I onda imamo ovog tu mog malo što ga previše hrani. A šta ja govorim? Pa vidi mene! Šalim se, naravno, i Gala i ja smo isto na dijeti, tak da ono, za 2 mjeseca, frende moj, bit ćemo 3 deka lakši. Ali ne, ja sam počeo trenirat full, jer sam vidio snimku kak izgledam zapravo u onoj kuhinji. I rekao, Marko, trebaš nešto poduzeti. Samo što je dosta zeznuto, ova karantena me ubija, Ne vrem otići normalno trenirat, eto. I to je to. Oh my god, on ima... Čekaj, zašto? Zašto ovo šta je ovo? A, to je medvjed na kojem je brate mili, ja ga držim ispred sebe ko da ga ubijam. Molim, zašto je ovo napravljeno? Prvo sam mislio da imam bradu. Ali ovo izgleda tak nekak tužno. Mislim, fora je zašto ono, čovjek je to napravio. Ali mi je tužno zato što mi je tak mi je nekak i jadan, potišten. Nemo biti jadan i potišten. Sve će biti okej. Kada Marko uspije da ubije Ender Dragona, ali ne obori svoj rekord. I won, but at what cost? Istina iz razloga što jednom će se desit. Jednom će se desit da idemo ispod sat vremena i taj dan će se pamtit kao Kovs dan. Biće svake srijede, slavit će se uz svijeću i uz jednu molitvu. O Marko, hvala ti puno na svim videima i molim te reci nam tajnu svoga uspjeha. Neću. I reci mi zašto moj mim nije završio u ovoj Izgubio sam se. Ali jednom će se desit, okej. Jednom će se desit da ovo ima smisla. Jel jasno, okej? Svake srijede. Pušenje i alkohol ne utječe na bebu. 12 godina kasnije. Kada će preživljavanje sa Darudom? Okej, smirite se. Ali jako dobar bi. Dobri ste počeli biti, nema šta. Šta je ovo? Oh my god. Ja, upgrade u Kovs.
Inače, za sve one koji nemate pojma, neko nam koristi naš hashtag, opet. I ta osoba je ova. Eto, to je ova tu osoba. Znači, lik se zove Kovs. Freestyler iz Istanbula. I ne znam zašto, ali počeli su koristiti naše mimove, znači naše hashtagove i sve te gluposti koje mi radimo. I čovjek, reper, čovjek dobar, ako se ja ne varam. Ok, dosta. Još će me lik copyright. Copyright će pravog Kovsa. Tako da izbjegnemo ovaj copyright, ovdje završava video. Tako da ljudi moji, ako vam svidjela ova epizoda, obavezno ostavite like, preplatite za još Kovs mimova i uživajte mi u ovom danu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pa pa!